akare kinyagoya na no mukikuru ekinyagoye cyo cyaragara mukikuru cyamba bombiri cyaba bo mukikuru mbiri ate kinyagoye cyo mukikuru yacu kwata yatera kidongo ekinyagoye cyo cyabenshi fata kugira kiti kitogwanje na gukora tasagaro gukora ki sobo kwitu no gwati no kuchebera vansi nkahi we bari muno niza kwata sente zanje bani mutware ebiri niza kushemera misa omukerezi noza kubaho mu izina rya Yesu. Asante sana. Ongeza tena. Mwebale mnonga, mwebale kuija mukama bampero mugisha. N'abashemerwa. Mukama witi Yesu asimwe. Mukama witi Yesu n'abakunda. Tujira mutumo rukwera. Assalamu alaikum. Barakallahu fik. Barakallah. N'abashemerwa. No manya unebigambo byinshi konka nimpura nashemerwa na pozinga. Bira ninyebuzanya mwaze ntukunkasha abantu nabaza kuyija. This is the best beginning ever. Watandika kubi no henderota twatandika je mazima. Ebiri kuyijana byinji kandi omuntu ari omunsi natekwa kubikora ki owajwire tatina ki amazina ni banyeta Vanessa naturinda abinji numumanya ninzarwa Katete Central Nyamitanga Mbarara City twiro muri Mbarara turi abana ba Katete ababire mbatambuze bicore myaka yitu imwe Katete numumanyeji Katete numanyeje ya kabi tukantu tambuze bichori endere kweba kubugana unorganka yingo Katete mboro bitu tukakura twakora ki twargamu turyeche ekiryo misho ganyu nabanyeta Vanessa naturinda kukuna nabagambire ni nyija kwesimba ahabwa woman MP kandi njya tiketi ya NRM etukurize emyaka tukagira abana bagizira karindi mu family zitu enyuma ho numukimanya ubutwabire tuyine mushija witogwe konkanyowe omuka it's on record ninye nagumire ndiyo wa NRM waika Katete kabuza mama banda kagira ati nuteka kutera hamwe karunyo tinkonoze kukora enshobe konkanyo akaja Vanessa agende niwe akuba kana yesiga nyoni nkora kimera bunimbiha nyogwe nkaba tibyo kujangu ahubwo kuba NRM mu Western Uganda wotagira ticket yayo to kusinga tinje spatire nkazarwa nayo nakura nayo mama kaba tutebeza najikunda kandi mbwenu wotakumpagira okanjiro ti jwara kare ndijo ningazo mukindi mazima baba ryabo kusinga ninkiriza abansingira hinkozire ki ahindi sime President Museveni ahabwo kutuhereza obusinge emyaka yite yenyuma ba mama bakaba tutebeza ngo omukazi akata kakora sente echo kibiroho murembo goha hato kukire ndio mukazi ndio mishoganyo abashija barya haha numbamanye kuba kwingana nebikonje kubiri ubwo no murembe goha ngo shatito nito bahi mazima abagiziro mugisha tukafuna president nkogo tumuterero mu ngaro zamani we bari munonga kumusima haza musime mwongere mukore ki ebyubuseri witu no witu nenyuma yitu byona numbikora ki numbihurira tutakagira karindi nyowe ninyenda kwesimba ahabwo kuba ninyenda kubahereza ninyenda kwesimba ahabwo kuba tukehandikise tinkesimbire eze shahezi ntabasa kubaho imiyaga myinje hurira ngo Vanessa bamuhandika ko yes nikibasika konka nyowe ninyenda gukora ki haza mushabere mukamanjire mbabaza ballot paper nkore ki binji bamburize banyakonka Vanessa mazima utukumanya mwenu bana mu bantu kuba kubamba kumanya umuntu kubanja niza kwesi ngureriwe
no basa kundema numugufu ubundi na size tekagizirege teka konka obwenje mutwe nakatika kibiriti nishaza murunda nyakira niteka teka kandi nimanya kandi nyesiga abari kumanya ebitongore binkozire nabinko na Western Road Development Organization nkabanyine abantu abinkwebembera 30 mirundi rukaga 30 people times 600 in the districts of Mbara, Ntungwamo and Isinjiro. Kandi bacira mu covid kija yatuhitinga yatwara kubi konka hine groups zikozire ki eziciro evidenced kuna nimbasa abantu rukaga times mirundi 30 Mbara stay n'abantu bangahe nimanya ngo nimbasa na kwika omwe ahari omwe nkateze shana najya ngumentioninga amazina naho rukuruga mwena abinji nikora ki nimba manya kandi nabandi ninyija kubakora ki omuntu waba no mumanya mazima no generation kumukora kubi ni byingi ebitukubantu wetanga kukorera abantu ninga abantu bakubantu betenga kubakorera obumwe tukabibasa byo nabo kubatwena turi abantu turo mbiri twena tuneshaga meri kutukura konka ni impamya ngu nabwo kuboryo muziri inaho kushango tahika no yendo mwana washomere ntare konka bwembererho tare tuwabasa kugikora ki kujibasa konka at least no muteka St Anne's Katete akora bigezo nibyo mwena no wankahi na no wantare ekindi kubasa nyija kukikora no mutimo kandi na rukundo mpango mukunde mbakunde kandi tufune ebiturukwenda ahabwo kuba nimanya ngo kurabiro muri nyowe kwikomu central government nitujja kufune biturukwenda iwe mpichironje tunitwendeki kandi nyenda omujungu najangu I will make myself available for you ninyija wagira ngo kwa rombi ati nyotwa twaherze ninyenda nyarombi oba nekiro oba niyangwe oba nakasheshe kandi ombyafayo esimu yanje namba yo muntu yayine oba bansinga oba tibansinga konka ninza kubasinga jirangu ninza kubasinga cyo konka ninja kukora ki abo ko mwamuryo omwe babiri buryo omwe naende cyo rukora ki ecyo rukwenda konka rahangana ja kutugire mbabazi nikora ki esimu yanje neja kuguma ho mpaka enamba yanje njo nkagifuna ndi ya university mama nwe yampirera inejo eyimwine ngwani ninja kujinaganda bakanyango gurera ine ndijo eyo bururu apana ni yejo neja kugumaho MTN na Airtel wareba wanterera obundi ntabasa kukora cyo rukwenda nimba naremerwa nkaki nkito kuturiki wabari kunyetegereza webari mununga nimba shaba obuhagizi nimba shaba munkunde ninja kubakunda mbayireho mbiri munyireho mbiri mbarasta tujitware nkahi Vanis oye ra mwebari munonga mukama bampero mugisha reka tutandike erizoba twasimbura hati no wabarya hari kugira ati ninyeshereka erizo ningo mukazi yagira ati nyowo misho ga mama na tata naye hayo empeta bagitamu ko kuza kugiha mu bana mu wajwire empeta kuza kugiha kugitamweri ize kuko wamba kuza kugihamu yagiremo mu rukumorwe empeta niyo kugamba niyo okuza mukoneza muke konko kurugamu no signing papuro obanzo fash abanyakahanga neighbor yanyu ngaba nivuga kagari ndikakatete nzabirere yes kandi Phoenix na 22 obwirobwe no man mugufu ati no jankani nyinganaje kandi nivuga Phoenix nshoma birere
nkashomera senior 1 na senior 2 kanje no mukasheshe no mwazi nyija katetaho stera humka omu weekend tuija makanising kutambuza mere bakamba tweta ba driver bemere uko kwatesa hano mukaga bo bujega bukabutakijire kwatesa hano mukaga orga makanising mu Katare oja hana Centenary Primary School ochibawe ko mushija kusaide yokwe akaruho ritarhango hateze shana ngo bakatema zaba za proti habonera orugenje rukarujwire rutino rundu rujwire rutisokora bamoti kunabe nayikarwa gati echuchamiro kwezi echuchui crowd chamiro kwezi habaho bwira kabiri bwabe curo nabanza na parkinga kagari kanje najya hatingarke katete ngumize mubirere kukashikunda garke katete kandi nyenda kushoma ati kangumizemo akuba kinkuza kushanga nyuma nabwo mission nkikora ki nkashanga abana ba boarding batakimucire. That's how hard working orukurugenyima okundi nashoma mama kuna mtebize cyaje nishika kabanza kujyaro na katakariya garoni ya garo no Centenary yanto arakashaka aza kashaka girls nashoma senior ya kana najiheza naza masheruka kandi najihika abo kubanyo bakabatandondera ishomero naza masheruka umurishema abakurimanya nari abishikibonka nashoma senior mukaga nakora biology agriculture geography bago bwiro najihika ninyishika akari hihurire ryentasi bakante ko mahure brother wanje atkonka fancy ati ninga batiremo abagwiri mama yatere simu dosi akabari ticha witu wa agriculture amtere simu dosi akana nkunda munonga kaje ati nyina wa vanisi umuntu wabira muhiha kana aguruka because I had excelled so well naza Makerere University nashoma my degree yo kubanza undergraduate degree in information technology ebya computer ebya information technology binini tujimanya nafuna mu Standard Chartered Bank then nakora mu Standard Chartered Bank kuna herze na argamu nazo Post Bank aho na garka kushoma naza Uganda Management Institute nakora diploma postgraduate diploma in financial management najika nagarka nakora masters in the same course financial management Uganda Management Institute ebyo nibyo bitabo byanje so eche bitabo certificate zanje zona kozire ki yo kuta P7 taraji kozire manya senior 4 zakashaka ze masheruko ze Makerere ze UMI kiryari so ebitabo byo echo tukikozire ki obundi shane bindi konkeje tukozire ki ogwe niwenyowe kandi ninye physically nshirwe ngisure nyino mukazi omushija nabana bashatu ndiyo mukazi ordini ndiyo mukazi nyino mushija nyina abana bashatu shija wanje twatumwina ndiyo ni muronda tinka murebe ariyo naija bamwete twina abana bashatu abojo babiri nabishi no mushichomwe omushichomwe akiri muto omojo aine myaka nyine myaka naguma konka first born wanje aine myaka 5 so ko jo babuze ko baby Science of Balala bana mwe bali twaga saba mutwagalire ddala paka kusawe temutunulange walala temumagamaga asamola bavansi natulinda Kinga muka box komaka box wekako kasi ukawala antikafu walo yagambi batukaba kiba kisoboka ole ekyo kibanga kyekitiisawo batuse ekirala olwala ndooza njaba buli ebisengaka amanya bampita Dennis Tukey Paunoyi musajja muteso ndi muistana kiro byayi bateso byayi bojo kuna ekoka nebyo tujja kwenzira okumanyagana mpola abamu mumanyi ne tujja kwenzira okumanyagana lwakwamba ndi bayi
behind nga alina byetereeza byawona mwebale nnyo